Itunga doke na kech, kese jasi, apesi kina ina peta no Ekoto's kesi, eto dokin kiwa ale karulo itetet lo ibunit. Plano, kapte banga jao ne karuna tetete, di mara ibon, alike banga jao karuna mojo, karuna tete buni kidano kebon. Nubere neja serade kana kine karuno, no mojo. Dewe karuna tetete, plani nga tebe, nebenya kibeta somo, kongare. Alama so karuna kida ina kwa kina job. Tetere guna ai planning plan si jelo bote agiaro karungon ka chuta kere nisborne baka soma bete na jona alama la somero edara na kere nyamata mamsa golena tai perona ona gola rimentire duelo sto somero Ejoka pesikina ina peta ngun konye kanejai apelona netogo etoga papala launan lejai toma kuj Elohim Lieutenant General Peter Elwelu loda bobo erai atupiton apolokinto na jora kwa puoko ebalangesi edolita Aisingaren nu Lokasuban itia ibolo la kwa la papa opuda kinjo na lolo na mo ingese jeni eteoto lolo na moi ojala kena kare ke konya jok ijo ite ngaren echama papa angini bodi soma jabala echamo are chamo era una kota papa isoma un na bodi zembe okay akuto mo Okaru mol ajauno kwani konyi mamje beta jen yongo erizo zo rangi tunganan na koto ngotingi sama be yongo akoto ngani be ajaingo akonye na papa angini sawa akono nga jawutu awujoke ayuarake ngesiri zuruba be papa idarango oyango owujokon ajawuno nari jaijo kedene ngesi angini bore berjas asamu osidangeta ke konye mama ngesa ne jaijo mama jaijo kwa pana ayata kitelo lebe esomata nu kere tetelon pedre to dolikinu Ekoto le buntilo akaisara lu ni le buntilo angito anteke ake resolution abala be papa akoto nga bongun orotokon inyakungoda orotokon na orotokon bon ngeseja yuara orotokon bon ngeseja bar orotokon bon ngeseja jar orotokon bon ngeseja ngalehu ngesiti ekota ngito wana na ilip abong nare bala ngese be yongo sa nyara unijo mamjibu na jaingo di mara yongo ngese ko dai anyara unijo so angito ni limpe papa onyara ngoda otogokon onyara ngoda awujokon onyara ngoda orotokon tapara duguna koni yuara yekisa duguno reba borno no abois na duguno rinyo yala be kina mata no monyo abila kino sekwap rebe papa onyara ngoda otogokon onyara ngoda okalekon nyara ngoda awujokon tapara duguna yuara kon ni karukere Dilax Emi Alomu Petwa Anyimuto TV East Oibuga Soroti